Cijenjeni gledatelji, sretno vam Valentinovo. Nadam se da ga provodite u društvu vama dragih osoba, a ne u društvu onih vama manje dragih osoba. Stoga sam ja na Valentinovo odlučila pozvati meni dragu osobu da pričamo o jednoj lijepoj, humanitarnoj, ali i velikoj priči. Moja gošća danas je gospođa Nevenka Borjan, izvršna direktorica BK Velebita. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Dobrodošli. Hvala vam što ste me pozvali, to prvo vam moram reći. No, međutim, moram priznati da ste me malo zatekli jer se volim pripremiti za emisiju, a s obzirom da sam u pisanju dva velika projekta, malo sam u drugom filmu. No, s obzirom da naša udruga od početka 2013. polako je uvela vrlo interesantne i potrebite aktivnosti, nadam se da će kroz ovu emisiju sve potrebne informacije doći do građana, obitelji, djece, kako grada Zagreba, tako i Zagrebačke županije. Evo, ja se isto nadam, puno smo vas pratili, veliko srce ima cijela vaša udruga, često smo u kući Svete Majke Tereze gdje se nalaze djeca bez roditeljske skrbi, izuzetno puno dajete sebe i kako vi, tako i gospodin Braco Pil. Kako je uopće došlo do ideje da se pokrene tako jedna velika udruga sa velikim srcem? Pa ja moram ipak krenuti od početka, s obzirom da ste vi već u najavi rekli humanitarna udruga, to je točno. Od 1993. od samog osnutka udruge ona je bila humanitarna, s time da su se te humanitarne akcije provodile kroz Belot turnire. Od 2013. znači mi smo humanitarni rad pretvorili u klasičnu raspodjelu i prikupljanje humanitarne pomoći i tu smo dobili rješenje od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Znači mi smo sada, što se humanitarnog rada tiče, tipa Caritasa, Crvenog križa, ali smo i 2013. u stvari na moju inicijativu i na inicijativu gospodina Brace Pila proširili taj humanitarni rad na kompletno obrazovanje i to uključuje znači izvan institucionalni oblik obrazovanja, cjeloživotno učenje iz više razloga. Naime, sa Belotom kao društveno misaonom igrom koja se igra pomoću karata i koju mi želimo uvrstiti u šport, smo došli praktički do kraja. Znači, prošli smo od turnira na lokalnoj razini do turnira na županijskoj razini, do izrade hrvatskih karata koje ne odstupaju od onih mađarica takozvanih, dakle ne bune igrače, a opet da biste nešto prezentirali kao autoktonu svoju igru, a na što imamo pravo jer nije još nigdje zaštićena. Na taj način morali smo i te karte napraviti, što je zahtijevalo izuzetno veliki trud i rad. I ovom prilikom ja se gospodinu Mariju Jurjeviću zahvaljujem koji je te karte i konačno izradio. I ostalo nam je znači izrada elaborata. Ja sam kontaktirala Hrvatski olimpijski odbor, sa gospodinom Matešom smo isto razgovarali, znači postoji mogućnost, dali su nam zeleno svjetlo i onda smo vidjeli da u biti na taj viši nivo potrebno je malo i u škole, znači srednje pa na fakultete uvesti možda zajedno sa šahom tu igru kao neki pilot projektić, kao kroz aktivnost, dakle, slobodnu aktivnost. Na tome se sad momentalno radi i radi se još na organizaciji jednog nacionalnog, dakle velikog nacionalnog turnira gdje sam ja sad agenciji pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, vijeću u stvari za sport uputila jedan dopis. Htjeli bi od njih dobiti pozitivno mišljenje i sa završetkom znači toga bio bi gotov i elaborat i predali bi to u Hrvatski olimpijski odbor. Znači to je jedan dio priče. S obzirom da je i tu obrazovanje, dakle
se znači se uključeno naprosto, jer tu trebate i uključiti neke riječi, dakle u hrvatski rječnik standardnih riječi. Dosta toga još treba tu odraditi. Znači i iz tog razloga, a i iz razloga jer kad se bavite humanitarnim radom, ovo što ste spomenuli, mi smo dosta surađivali sa Domom Svete Terezije od Malog Isusa, pa onda Sveti Vinko Paulski u Oborovu. Dobro, tamo su osobe sa teškom fizičkom i mentalnom retardacijom, ali svejedno ima isto tako i djece. I inače, ne znam, Goljak, Slava Raška i tako obitelji kao fizičke osobe kojima smo isto pomagali, vidjeli smo da u biti i obrazovanju je potreban jedan humanitarni, u stvari humanitarna pomoć. To ja tak zovem. I u biti se ispostavilo da je to istina. Jako puno djece, mi smo se bazirali sad prvenstveno na osnovnoškolce, ima problema u učenju, dakle pisanju zadaća. Nemaju roditelji mogućnost, ako je dijete recimo talentirano za jezik ili za likovni ili za glazbeni, da dodatno plate školu za strane jezike, likovne radionice i tako dalje. Znači vidjeli smo da je tu taj segment jako potreban, pa smo uveli znači u naše aktivnosti plan i program, dakle u jednu od aktivnosti koje provodimo. Nadalje, imamo još jednu stvar, vrlo interesantnu, mislim da će to posebno zanimati roditelje koji su ne samo u gradu Zagrebu, ne u Zagrebačkoj županiji, a to je edukacijsko-rehabilitacijski, znači rad sa djecom koji imaju logopatske probleme i slušne probleme. Tu mislim na aparatiće slušne i na umjetnu pužnicu. Dakle, to su djeca koja recimo su upućivana u Suvag i tamo često puta i do godinu dana čekaju na listi čekanja jer nemaju kapaciteta. S obzirom da sam ja između ostalog, mislim profesor sam po struci, ali sam završila specijalizaciju rehabilitator za takvu djecu i imam kompletnu Suvag opremu, od Suvag lingve do verbotona. Isto tako sam uvela i tu aktivnost gdje ćemo sada u udruzi malo pripomoći da takva djeca da ne stagniraju tu čitavu godinu dana, nego da mogu doći barem jedanput, dva puta i to bi bilo za njih besplatno, jer naravno i tamo u Suvagu preko uputnice oni imaju besplatno, a ono što se njima preporuči ukoliko ne žele čekati tih godinu dana je to da plate logopeda ili defektologa, a privatni sati su dosta skupi. Gospođo Borjan, moram vas pitati, u vašoj udruzi ima zaista veliki dijapazon, slobodno mogu reći, aktivnosti za sve školarce i za svu onu djecu kojima je potrebna pomoć ili djecu koja se žele baviti nekim aktivnostima. Nažalost, znamo da smo u teškoj recesiji, da ljudi nemaju novaca. Ja znam ono što sam već do sada imala prilike naučiti, kada su udruge u pitanju, to je prvenstveno onih ljudi koji vode imaju jako veliko srce i to rade s jako, jako puno ljubavi, bez obzira kakva je situacija, i to ne rade za razliku od ovih, mislim sad nije da ikog grdimo zbog ovih ostalih, zbog neke materijalne koristi, već isključivo iz onih najiskrenijih namjera, a to je da pomognu onim najmlađima, onima kojima je pomoć zaista potrebna. Da, prvo bih ovo što ste rekli, široki spektar aktivnosti, ja bi to ipak onako malo konciznije. Znači, kod nas su samo 3 vrste aktivnosti. Znači, to je radionica Nauči me da učim, gdje djeca prvo pomogne im se, pogotovo matematike, engleski morate, ali se uče, dakle educiraju kako da se sami služe konačno i radnom bilježnicom i udžbenikom, jer djeca u osnovnoj školi, recimo, ako je nastavnik izdiktirao iz udžbenika određenu lekciju u bilježnicu, toga se drže ko pijan plota. A udžbenika se boje, doslovce boje, i tako da mi pokušavamo djecu osamostaliti. To je znači jedna radionica. Druga je to edukacijsko-rehabilitacijski rad sa djecom, dakle disleksija, dislalija, mucanje, ADHD i nečujući. Ja bi onda bila odličan pacijent da sam mlađa.
Zbog ovog ADHD, to bi... Ja bi do 15 godina, ovo dalje, velim, nemamo kapacitete, nažalost, mada su se javljali i srednjoškolci, ali stvarno uzmemo srednju školu ako je ovom prilagođenom programu ili ako je neka večernja škola, ali ovu klasičnu, normalnu srednju školu zaista se ne možemo raspršiti predaleko. I ova treća aktivnost, to je ono što sam rekla, znači prikupljanje raspodjela gdje mogu dobiti sve obitelji koje su kod nas evidentirani kao štićenici ili su evidentirani u centrima za socijalnu skrb. Dakle, odjeću, obuću, igračke, ono u stvari što imamo, a uvijek nešto imamo. Jako ste lijepo imali jednu novogodišnju, slobodno mogu reći, priču. Naime, u prostorijama udruge pojavili su se Djeda Mrazovi na motorima da donesu poklone mnogobrojnoj djeci čiji roditelji nemaju za te poklone. Bili smo tamo s našim kamerama. Taj osmijeh te djece je bio zaista onako vrlo... Zaista prekrasno za vidjeti, posebno u to vrijeme darivanja. Evo, to je bilo za naše korisnike, djecu, upravo koji i idu u poludnevni boravak, znači koji pohađaju radionicu poludnevnog boravka. I naravno, kao i u školi, na kraju godine, lijepo je da toj dječici nekakve poklone priredite, s obzirom da smo humanitarna udruga, nama to zaista nije bilo teško. Ali htjela bi još dodati, jer ste me prije pitali veliko srce kako ljudi to rade u udruzi, pa nisam dovršila. Znači, uz ove aktivnosti ja imam volontere, to su sve profesorice, znači socijalna radnica, Ferovka, profesorica hrvatskog sociologije, njemačkog i tako, za sada. Dakle, one su preko ugovora o volonterskom radu, što je isto odnedavno postroženo jer bile su dopune zakona o volonterskom radu i vi sad morate za rad sa socijalno osjetljivim skupinama uz taj ugovor potvrdu tražiti iz kaznene evidencije, što je meni sasvim ok i mislim da treba. I u ovom volonterskom centru, to je isto udruga s kojom mi također surađujemo i preko njih nam se i javljaju volonteri, tamo se može podići i volonterska knjižica koja u biti ima, pa mogu slobodno reći, jednu vrstu težine radne knjižice i to je upravo za mlade ljude bez iskustva osmišljeno da nakon određenog broja sati se njima u tu volontersku knjižicu upisuju kompetencije i one aktivnosti koje su provodili, onaj broj sati koji su bili, tako da ipak ako konkuriraju danas sutra za neko radno mjesto mogu slobodno reći evo imam radno iskustvo, nije bilo radni odnos, ali je radno iskustvo ipak neko. Moram reći da smo za radionicu Nauči me da učim dobili pozitivno mišljenje od Ministarstva znanosti i od Agencije za obrazovanje. I isto tako je bila, ali ova vaša kolegica prije Nove godine snimala upravo ove Djeda Mrazove i ja sam se požalila da nas, nažalost, Ministarstvo znanosti dalo nam je pozitivno mišljenje, ali nismo prošli na projektu. Pa sad moram reći da smo prigovor dali i onda smo ipak prošli na projektu. Zahvaljujem, dobili smo 50.000 kuna. Jako puno će mi pomoći jer ću za sada vjerojatno na honorar, jer mi trebaju 2 osobe, staviti ove osobe koje mi sada volontiraju. A momentalno pišem isto tako taj isti projekt za Zagrebačku županiju i ima isto projekt Ministarstvo socijalne politike i mladih, također za izvaninstitucionalni oblik obrazovanja. Tako da i tu pišem. A rekli su mi u biti da je najnormalnije da se na više mjesta dobe izvori za projekte i onda se može normalno i više osoba zaposliti. Tako da sad očekujem, evo idemo korak po korak. Ja vas moram pitati,
rijetko kad imam priliku hvaliti vladu Republike Hrvatske. Uglavnom svi se dolaze i pričaju kako ih vlada ne razumije i ne podržava. Istina Bog, ministar Jovanović uvijek je tu kada treba prepoznati projekte koji su važni za obrazovanje, kao i gospodin Vinko Filipović iz Agencije za obrazovanje. Spomenuli ste samo jedan gradski ured, to je ovaj od gospođe Višnje Fortune. Gdje je gospodin Lovrić? Gdje je gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport? Jeste li tamo aplicirali? Jesam, da. Što se tiče ove godine, znači za 2014. ja sam pisala 4 projekta što se tiče naše udruge i u suradnji sa jednom udrugom Ovisnikovo dijete pisali smo, ali oni su aplicirali, mi smo partneri. A ja osobno, što se tiče naše udruge, znači aplicirala sam dakle u Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom upravo na taj izvaninstitucionalni oblik obrazovanja. U biti to je prevencija neprihvatljivog ponašanja, jer taj ured nas je financirao za program. Dakle, projekt nismo prošli ni jedne godine, ali za program smo dobili upravo to prevencija neprihvatljivog ponašanja. To je bilo 12. a 2013. prevencija internetskog nasilja. I u biti pokazalo se da jedan od vidova tog neprihvatljivog ponašanja upravo je nemogućnost savladavanja gradiva. Kad dijete jednom izgubi nit, onda postane dosadno, počinje brbljanje, pa čak i onda pod odmorom, ne znam, zadirkivanje, djeca se osjećaju manje vrijednima. Tako da bez daljnjega ovo što mi sad radimo sa tom radionicom Nauči me da učim je isto tako namijenjeno upravo s ciljem prevencije, znači neprihvatljivog ponašanja, i mislim da dijete u stvari ima odgoj